Twongeye twagarutse inshuti z'akadasohoka z'YouTube channel yanyu. Uno munsi ibintu twagarukanye nabyo biteye gutya, ni ibi tugiye kubabwira ibintu icumi bikwereka yuko abantu bagukunda kandi ugufitiye akamaro abantu. Rero hari umuntu ubayeho nta kamaro afitiye abantu, nta kintu amariye abantu. Rero kugira ngo ubashe kubibona ugiye kubyumvira ahangaha, nimba uko byagenda kose, nimba hari abantu runaka wowe waba ufitiye akamaro, nimba abantu mbega uri ingenzi mu bantu, ibyo ngibyo ugiye kubyumvira ahangaha. Ni ibintu 10 bikwereka niba ufitiye akamaro abantu. Rero mujye mwibuka gukora subscribe, mubashe gukanda ku nzogera kugira ngo n'izindi video zose zizabasha kuza zizabashe kubegera. Kandi rwose mwihangane mu bikore n'iby'ingenzi, nta kindi kintu bisaba usibye gukanda subscribe ugakora ku nzogera, ubundi buri video yose ibashije kuza ikabasha kugeraho kandi kugirira iki. Rero ikintu cya mbere kikwereka yuko ufitiye akamaro abantu, nimba witunze, nta muntu n'umwe utunze, nta n'uwo washyizeho umugogoro kwiyangaruka kwikorere utunge, mbega nta muntu uhangayitse kugira kubera yuko yibaza ukuntu ubeho. Rero nimba witunze, uko byenda kose ufitiye akamaro abantu, kubera ko nta muntu n'umwe ubereye umusaraba kuburiho. Rero iyo niyo impamvu ya mbere yerekana yuko ufitiye abantu akamaro. Iyo ni impamvu, nimba witunze, nta muntu n'umwe ubashije gushyiraho umusaraba wo kuba yavuga ngo aragutunze cyane. Noneho ikindi cya kabiri cyerekana ko ufitiye akamaro abantu, kuba abantu bakubwira amabanga yabo. Nimba uganira n'abantu cyane bakunda kukubwira amabanga, ni uko bakubona nk'inyangamugayo, ni uko bakubona nk'umuntu nyine ufite uko ameze n'uko ahagaze. Rero buriya ntabwo wagenda ngo ubone umuntu hariya ku muhanda, umuntu wasinze, umuntu wandagaye hariya uri kugenda yambara ubusa, uhita umubwira turazi n'ibindi, ati nabura imaze iminsi ntari. Ibyo ngibyo biragoye kuba yabasha kubikubwira. Rero kuri iyi mpamvu abikubwiye nkawe, ni uko aba azi yuko ari ikintu abikoraho, ni uko aba azi ko ari n'inama wamugira. Rero buriya indi mpamvu ya kabiri yerekana yuko ufitiye akamaro abantu, ni uko abantu babasha kukubwira amabanga yabo, abantu bakabasha kukubwira ibintu mbega batekereza ibyo aribyo byose bakabasha kukuganiriza. Rero impamvu ya kabiri. Noneho indi mpamvu ya gatatu yerekana yuko abantu bafitiye akamaro kandi ko kuba bifuza yuko muba munari kumwe, nimba uva mu rugo ukajya ku rugendo, wajya ku rugendo ugakerererwa, ugakerezwa n'abantu bakubwira ngo baza yakubwira ibi, ndakubwira ibi, yaguhaye amakuru, ndaguhaye angaya, ndagusaba, ndakubuza, ibintu byose byo gukora. Aho ugiye mu nzira hose abantu bakagenda bagutangira bagira ibyo bakubaza, bagira ibyo bakubwira. Ujye umenya ko uri umuntu w'ingenzi mu bantu, ujye umenya ko uri umuntu w'akamaro imbere y'abantu, hagati y'abantu. Mu by'ukuri iyo nayo ni imwe mu mpamvu yerekana yuko uri umuntu w'ingenzi muri bo. Nimba uva mu rugo abantu bakagenda bagukerereza mu nzira, abantu bakagenda mbega ukabona yuko mbega ku buryo ushobora no kugenda unihisha kugira ngo udahura n'akana. Iyo nayo ni imwe mu mpamvu yerekana ko ufitiye akamaro abantu, uri umuntu w'ingenzi. Indi mpamvu ya gatatu yerekana yuko abantu baba bakwishimira cyane, waba ufitiye akamaro abantu, nimba abantu babasha kuba bakugisha inama, nimba abantu bakunda kuza kukugisha inama z'ibibazo bafite, z'ibibagoye, z'ibintu bimereye nabi, z'ukuntu babayeho nabi, zaba babangamiye, z'ibintu byiza, nimba abantu baza bakakwegera bakabasha kukugisha inama, ujye umenya yuko ufite akamaro mu bantu, mu mbaga nyamwinshi hari abantu bafitiye akamaro cyane. Nimba abantu bakwegera bakakugisha inama, umenya yuko iyo ari imwe mu mpamvu zerekana yuko uko byenda kose abantu bafitiye akamaro. Iyo yari impamvu ya kane. Noneho impamvu ya gatanu yerekana yuko abantu waba ubafitiye akamaro, nimba ufite amafaranga cyangwa ufite ubumenyi, rwose uri umuntu w'ingenzi mu bantu. Abantu ntibazifuza ko abava n'iruhande. Nimba uko byagenda kose ntiwakwifuza umukene, ntabwo wakwifuza wa muntu uri munsi yawe, umukene munsi yawe. Abantu bifuza umuntu ukize, yaba ari mu mufuka yaba ari no mu bwonko. Abantu bakize mu mufuka no mu bwonko, abo bantu sosiyete ihora ibakeneye cyane. Rero nimba uzi yuko ufite kimwe muri ibyo, ujye
umenya yuko uko wenda kose abantu baragukunda cyane, niyo waba wirirwa urwana ugira gute, ariko abantu uko wenda kose bazagukenera. Nimba ufite amafaranga ukagira n'ubumenyi, abantu bazagukunda cyane kandi uzaba n'umuntu w'ingenzi mu bantu rwose muri sosiyete. Ubwo ngubwo ikindi cya gatandatu cyerekana yuko waba uri umuntu w'akamaro mu bantu, yuko waba uri umuntu abantu bahora bifuza kuba bahura nawe, bifuza kuba baganira nawe. Icya gatandatu giteye gutya: nimba ukunda gutanga cyangwa se nimba ukunda guheba. Buriya abantu banga abantu b'ingundirizi, abantu banga abantu badafite ikibavaho. Rero nimba ukunda gutanga, nimba ukunda kuba hari ikintu waha abantu bakunda abantu basengera, abantu bakunda gutanga, nimba ukunda gutanga, abantu twenda kose bazakugenda aho ariho hose, bazagukunda, mbega uko wenda kose menya yuko nta kibazo rwose abantu muri sosiyete uhagazemo neza. Icyo ngicyo cyari icya gatandatu. Noneho icya karindwi giteye gutya cyerekana yuko ufite akamaro mu bantu: mu gihe uzaba ufite akazi, banga umuntu w'umushomeri. Uko yenda kose abantu bakunda umuntu ufite akazi, umuntu ufite icyo akora. Mu gihe uzaba ufite akazi, mu gihe utari umushomeri, abantu bazagukunda, abantu bazakwereka ko muri kumwe, abantu bazakwereka yuko ari we muntu wa mbere w'ingenzi, abantu bazakubera yuko umuntu ufite akazi wagize n'ubukene wamuguze. Mbese ubwo ngubwo umuntu udafite icyo ari, udafite ahantu ahagaze na hamwe, urumva wabasha kumuguza, nta kintu na kimwe yaba akumariye. Rero abantu bakunda umuntu ufite akazi, ntabwo bakunda umuntu w'umushomeri. Icyo ngicyo cyari icya karindwi. Ikindi cya munani giteye gutya: nimba ukunda kuganira n'abantu cyane, abantu banga umuntu ujunjamye. Rero nimba ukunda kuganira n'abantu cyane, ni byiza cyane, abantu bazakwisanzuraho, bazakuganiriza, abantu bazakwisanzuraho mu buryo ubwo ari bwo bwose, kubera ko ukunda kuganira n'abantu, kubera yuko ukunda kwisanzura ku bantu. Rero iyo nayo ni imwe mu ngingo ya munani yerekana yuko ufitiye akamaro abantu, yerekana yuko muri sosiyete hari ikintu umazemo. Nimba ukunda kuganira utajunjamye, aho ngaho sosiyete warayifatishije rwose, aho sosiyete ifite mu biganza byawe cyane. Rero aho ngaho ntugire ikibazo rwose, sosiyete urayifite nimba ukunda kuganira. Noneho twagiye ku cya cyenda cyerekana yuko uri umuntu w'ingenzi mu bantu, uri umuntu w'ingenzi muri sosiyete ubayemo. Icya cyenda giteye gutya: nimba uzi ko cyifiteho, ujye umenya ko uri uw'ingirakamaro, uri uw'ingenzi mu bantu ubana hafi yawe. Nimba usigaye wiyitaho, nimba usigaye wiyitaho ukaba umeze neza cyane, abantu bazagukunda. Buriya abantu bakunda umuntu wiyitaho. Umuntu namara icyumweru adakaraba, ubwa bundi uzajya utambuka, abantu bangiza bakugeraho bakagucira ku ruhande, wavugana n'umuntu ukabona arebesheje amazuru hirya. Mbega uko nta muntu bashaka kukwikoza. Uriya muntu utiyitaho, nta muntu n'umwe wamukunda, nta n'uwamwitaho rwose. Rero iyo nayo ni imwe mu mpamvu yerekana yuko ufite akamaro muri sosiyete y'abantu, mu gihe ubasha kwiyitaho. Naho mu gihe utabasha kwiyitaho rwose, aho ngo biragoye kuba hari umuntu n'umwe waguha agaciro rwose. Buriya abantu biyitaho wenda kose usanga ari umuntu w'ingenzi, usanga ari umuntu ufite icyo amariye sosiyete y'abantu. Ikindi cya cumi giteye gutya: icya cumi kiragira gutya: nimba ukontororwa n'amarangamutima cyane. Uyu muntu ukontororwa n'amarangamutima, buriya uko yenda kose biba byoroshye kuba abantu bamubwira ibibazo byabo akabasha kubikemura. Biroroshye kuba abantu buri muntu wese yabasha kumwegera, arabasha kuba yabasha kumwumva. Rero nimba ukontororwa n'amarangamutima cyane, abantu bazagukunda cyane, abantu bazakugendaho. Buriya kugira ngo ufatishe abantu, ufatishe ibitekerezo byabo, ni uko ugira ikintu cyitwa amarangamutima, ukabasha kucyitaho. Rero nimba ukontororwa n'amarangamutima, iyo nayo ni imwe mu mpamvu yerekana yuko abantu bafite. Mujye mwibuka gukora subscribe, mujye mwibuka gukanda ku nzogera, kugira ngo n'izindi videwo zose zibashe kuba zabageraho. Kandi ni ibintu by'ingenzi kuri mwebwe, kubera yuko buri muntu wese ibageraho, ariko by'umwihariko ni ibintu by'ingenzi kuri mwebwe. Nta kindi bizagusaba, ni ugukanda subscribe
gusa, ubundi video zose mbashije gukora, inkuru zose mbashije gukora zikabasha kukugereraho igihe. Kandi uko byenda kose ntabwo nakora video 10 hataraburamo iyi video n'imwe, inkuru n'imwe yakugirira akamaro. Rero ni iby'ingenzi kuba wabikora. Rero tubaye tubashimiye kandi mujye mukurikirana YouTube channel yanyu. Ciao ciao.